kitabu alhadi ashar deftere sappo e go'a ɓere nden. Albabul awwal dambugal aranangal aljihad no yewta en fi jihad. Deftere sappo e go'a ɓere nden ko no yewta fi jihad ko honno jihadi waɗirte. dambugal aranangal e mum an abi hurairata ƴettama aba hurairata radiallahu taala anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on maaki man mata kala mayɗo walam yahzu haɓa aljihadi walam yuhaddith nafsahu hay o yewtali wonki makko ki mbi haɓugol jihadi bi mana o miijaki hay ɗum ka wonki makko e moti mata haray oɗo mayi ala shobatin min nifaq nelaɗo ma kaali o mayi ko nafigi de kono o mayi e hoore calu nafigi yagal seeɗa bi mana iman o wona 100% ka ɓernde makko. rawahu muslim. ko andigol en neɗɗo julɗo no hani haɓude jihadi, so haɓata jihadi a mo hani miijade fi mo ulligol. wa an anas radiallahu taala anhu anna nabiya sallah sallam nde nelaɗo qala ɓe maki jahidul mushrikina haɓire sirkoɓe mbi am walikum jawle mon ɗen wa anfusikum e wonkiji mon ɗi wa alsinatikum e ɗemɗe mon ɗen ɗi tati haɓirtonɓe bonnon pehe maɓɓe few. rawa ahmadu annasai wa sahahul hakim. sirkoɓen wona premeteteɓe ɓe wura ka hoore leydi ɗo e hoore jam e jungo men enen julɓe ɓen ko hani kon nde tawno noon en waɗali joni kamɓe ɓe ala premetude en wuren no haniri ko ɗum. won aishata radiallahu taala anha annaha no kamɓe galata ɓe maki ɓulto minino ya rasulallah alanni sa e jihadu nene ɓe sonnaɓe baraji buynoy ɗum hino fawi men haɓoygol jihadi. alanelaɗo maki nam hihi kan jihadu kono noon ko jihadi laaɓitala fihi ndi guere ala e mum huwa al hajju wal umra waɗugol hajju e umra. sonnajo kanko ko jihadi makko ndinno. rawa ibnu maja wa asluhu fil bukhari. hollali noon ka jihadi tigi debbo yahatago e debbo no yaha kowoni farlaki mo kono debbo no yaha. wan abdullah ibn amr radiallahu taala anhuma qala wi jaa rajulun gorko arno ila nabii yastadinuhu o diisi nelaɗo fil jihadi fi yahugol ka jihadi. fa qala nelaɗo ma kene a hayyun walidaka yumama ɓen ma nuri. fa qala wi nam hi. qala nelaɗo maki fa fihima fa jahid. koye ɓen duwaɗa yawde haɓa jihadi bi mana yahugol kurkanoɓen ɗoftoɓe yanganoɓe haɓugol jihadi ɓura ɗum muttafan alayhi. hollali mo nene mum e baba mum wuuri duwaka yaade jihadi ko andingol en awa legoy to angol yumma mum e ben mum yanganoɓe ɗoftoɓe ko tata en ala waɗude joni few hay enen ɓe mawɓe mum wuuri nafere mabɓe mawɓe mum maayi. mo mawɗo mum wuuri womo mawɗo mum maayi fuu no mari droit no ɗoftorta ɓe ɗiggana ɓe moƴƴo e maɓɓe fuu ko saabu honno innete an welsindagol e mawɓe mum ɓen addi nelaɗo Allah maki o hadise ɗo ko andingol en haray baraji no heɓo e yanganagol ɓe ɗoftoɓe wakko heɓoto kon ka jihadi ko andingol en ɗum awaligol. ko honno noon mawɓe ɓen ɗoftorte teddine to ane ɓawoɓe fatike en nodday ka numéro téléphone 63 60 53 09 68 60 53 09 67 60 53 09. onon fof kala tawɓe mawɓe mum fatike haray so noddi e ɗi numéro ji ɗo mi abdoullahi kalan wawa on explicande embere komi faami kon ko honno toɓiran toon mawɓe mon ɓe mum heɓon baraji wasi ɓe wuuri hara kadi koko tippa e dalil. wali ahmadu wa abi dauda min hadise abi saidi naha o sifa mum wa zada o ɓeydi irji nelaɗo maki hutu hutu fasta adinhima diisoɗaɓe taw fa in adannalaka si ɓe yananima ara yahen wa illa sowna ɗum fa birrahuma yaw ɗigganaɓe ɗoftoɗaɓe. so tawi woni mawɓe ma ɓen koyo yanane si yaha haɓugol jihadi hihi ɗaɓɓugol visa go yaha amérique ma yawgol guine bisa o ɗo ma yawgol foore dow to ko ɗum ɗon yata a waynaki ma ngola a watten yiil. wan jariril bajali radiallahu taala anu qala wi qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki ana bari on min ɗo komi woɗɗitiɗo pottiti min kulli muslim e kala julɗo yuɓimo hoɗowo ñiiɓowo baynal mushrikin hakkude shirkoɓe he a nelaɗo no pottiti buyi emen no dogude yaha e leyɗele heferɓe ta ko fitum ɓay jawdi no heɓo toon. rawahu salasa wa isnaduhu sahihun wa rajjaha al-bukhari no jicci irsala waɗgo hadis on irsal. wani ibnu abbas radiallahu taala anhuma qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo maki la hijirata fergol ala hande kadi badal fati ɓawo uddital makko ngal waɗi. hande kadi goɗɗo wiyatano ferde iwa makka yaha nokkugo madama uddital ngal waɗi walakin skoni jihadi ɗum ko haɓugol jihadi wa niyatun e fiɓugol anniye haɓugol jihadi muttafaqun alayhi. wa nabi musa al ashari radiallahu taala anu qala ɓe maki qala rasulullah sallah sallam man qatala kala haɓuɗo
jihadi li takuna fi wonu kalimatullahi konngol allah ngol hiyal uluya konngol woni dow wongol fo waray oɗo fi sabilillahi ko fi allah woni haɓude muttafaqun alayhi mi mana kala haɓuɗo tawi ko fi yo kañum fuulu ma yo fedde mum nden fuulu haray on ɗon na jihadi woni haɓude dey an abdoullahi ibnu saadi radiallahu taala an qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo maaki la tanqatel hijra eggugol taƴata ma qutilal adowu en tant que ayɓe ɓen hino haɓete eggugol iwa e leydi shirku e bidi e keferu yahaka julɓe woni haray eggudu ndun taƴata en tant que jihadi taƴali rawa nasai wa saha ibnu hibban wan naafi ƴettama e naafi qala wi agara rasulallah nelaɗo allah atakuno ala banil mustalqa ɓeɗo fedde wi'eteɓe ni wohum tawi kamɓe warruna ko ɓe jamfiɓe faqatala nelaɗo wari ma qataltahum konko o wari e maɓɓe wa saba zararihim o nangi sonnaɓe maɓɓe paykoye maɓɓe haddasani bidalika abdoullahi ko yewtiɗan ko abdoullahi bne oumar muttafaqun alayh wa fii no e hadis on wa asaba yawma idin o heɓi no ndeññande juwayra tan ko ndeññande o heeɓi oɗo korɗo wiyeteɗo bi mana juwayra o andi ngollen si tawi woni enen julɓe en nangodiri e heferaɓeɓen en fooliɓe haray en hana warde paykoye koye e reɓɓen ɗum ɗon koyen ƴettu adden ne en ɓeeɗa waɗen ɓeyguli ɓeeɗa worɓe hellifaɓen kala mo jaɓali haray ko ɓen ɗo woni ko wareten haray ɗum ɗon kadi koyen faamu ɗon maritoren ɗon watte heeli wa an sulaymana bun burayda nabihi qala wi kana rasulullah sallam nelaɗo laatike ida amara amiran si ɓe yamiri amir ala jeyshin e hoore kono aw sariyatin ma imminande aw saho ɓe wasiyotomo taw fi khasati fi spécial makko bi taqwallaha yo hulu allah wa biman mahu e ɓen wonduɓe e makko minal muslimin immorde julɓen ɓe essitoɓe hayran ko moƴƴi qala ɓe summa qala refteɓe makka ughzu yaye haɓon jihadi bisimillahi saabu inde allah fi sabilillahi fi banduko lawdin allah on foolay qatilu haɓoye man kafara billahi kala yeduɗo allah ughzu haɓoye wala tagullu wata on feƴƴintinde wata on feƴƴintin wala tagdiru wata on hoduɓe wata on janfoɓe so wawiɓe kadi on wariɓe wala tamtulu wata on seekutu wara ha gayna taƴa seekita kadi waɗetake wala taɓutulu walidan wata on waru paykoy e dala qita sa fotti adduwa ka gaño ma on ka nder jihadi minal mushrike immorde sirkoɓɓen hino ko watta kon faduhum ko ya nodduɓe taw ila salasi hisal faade piiji tati fayatuhunna ajabuka ilayha kala e ɗin tati koɓe jaabima ɓe jaɓanma faqbal minhum jaɓanɓe wa kuffa anhum tertoɗaɓe premier udum nodduɓe ilal islam faade silmugol fen ajabuka si ɓe jaɓanima ɗum faqbal minhum jaɓanɓe tertoɗaɓe wonon goto summa ɗum si ɓe jaɓali nodduɓe ila tahawuli e waylitagol min darim egga iwa ka gallel maɓɓe ila daril muhajirina yaha ka galleli firɓe ɓe fa in abaw si ɓe salike fa akhbirum humputoɓe annahum no kamɓe yakununa ɓe laatoto ka arabil muslimina wonoɓe ɓen ka fulawa julɓe ɓen ɓe mana wonoɓe ɓen ka serari wono julɓe ɓen ka serari kamɓe kadi ɓe wana e on noon hara ɓe haɓata on haɓataɓe wala yakunu lahum latantakoɓe fil ganimati e jardi koni hoori hay fus wal fayi e fayu fus andi kon ganima e fayu no serti seeɗa illa an yujahidu so wona ɓe haɓa jihadi ma almuslimina wondude e julɓe en fa inum so tawi woni kamɓe abaɓe salke ɗum kadi fasalhum haara e walandoɓe aljizya tawi ɓe addu luuti duuti ɗin ɓe jonna on ɓe yoɓa ɓe jonna saabu duuti no haani kono ko julɗo duwa yoɓinde kefero na kefero yoɓinta julɗo na julɗo yoɓinta julɗo fa inum ajabu kasi ɓe notike ma ɗum faqbal minhum jaɓanɓe fa inum abaw so tawi woni ɓe salike ɗiɗo tati fo a waray ɗo potto potto ko haka jimbal nani fasta'in billahi wallinoro allah taala to ɗon kisa wakkiloɗa waqatiɗum haɓaɓe wa ida hasarta ala hisnin so tawi woni amaɓi yimɓe wa ida hasarta sa amaɓi ahala hisnin yimɓe hoggo yimɓe cangal fa araduka ɓe faalama ma an tajala lam nde waɗanta ɓe dimmatallahi ahadi allah ndi wa dimmata nabi ahadi annabajo makko on fino ɓe yaltira fala tafal wata waɗa few walakin kodi ijallum waɗan ɓe dimmata ka ahadi ma ndin ko anduɗa no yaadi e intérêt ma on intérêt dina ka e julɓe ɓe wonduɗa ɓen fa innakum nono in tukfiru so tawi to woni on hibbi on rifi on timmini in tukfiru
so tawi to woni on hunnilego yawa ko ɗum ni dimawakum ahadiji mon ɗin ahwan ko ɗum ɓuri newade min an tukfiru awalego nde bonnito ton in tukfiru nde bonno ton nde firto ton dimawakum ahadiji mon ɗin ahwan ko ɗum ɓuri hoyade probléme min an tukfiru di nde firtoy to ndimmatallahi ahadi allah ndi ko ɗum waɗi sinelaɗo maki ko ya waɗan on tigui e ahadi ma ndin an e sartiji ma hara an kasi firtoyke bakkatuno tongoy kono wawata ko ahadi allah ƴettunoɗa o yara ɗo kasi ɓe falama an falanama wakkade an tunzilahum nde wernataɓe ala hukumilla e ñawre allah nden ɗum kadi fala tafalo ta waɗu ɗan sukon ala hukumi ka waɗu e ñawre ma e condition ji ma fa innaka an la tadri a anda ata suubu fihim a heɓoto e maɓɓe e a yuppa e maɓɓe hukumallah e ñawre allah nden nde marsa amla ka o akhrajahu muslim wan kabun malik radiallahu taala an anna nabiya nde nabaji allah sa sallam kana ɓe laatike ida arada gaswatan si ɓe falama haɓo jihade warraɓe suuɗiray nokkugo ɓe gayri yaranaɗo mi mana ɓe huccinayi kawna yahade ɗo mi famina ko nokkugo fita yimɓe hulu muttafaqun alayhi wan mo aqili annan numana bun muqarrin radiallahu taala anhu qala o wi shahidtu rasulallah mi tawɗano ene laaɗo allah on ida lam yuqatil shahidtu mi seeditike rasulullah ne laaɗo on ida lam yuqatil tawi woni o haɓali jihadi awalan nahari ka arande ñallal bimbi legoy akhara o nettinayi alqitala guere on hatta tazula shams ha nangel ndirta ko andi ngoy enne laaɗo ƴettata kono mum ngu ya e tumbere nangel darto ayɓe ɓen ko hella bimbi ma hella kekiɗe wata habar riyahu ha keneli ɗi deƴƴa o yanzilu nasr ballal ngal jippo rawa ahmadu wa salasa wa sahul hakim waslu fi lbukhari wa an saabe bun jusama radiallahu taala anu qala wi su'ila rasulullah sallam ne laaɗo allah landama ani darari mana ko wiyete kon jarayi ay pay koye keferoy nanga koye koylegoy ko ɗum wiyete zarari minal mushrikina e monɗo sirkoɓe yabituna e ko ɗum woni hiɓe waalo fa yusibuna min nisaihim e hiɓe heeɓo e rewɓe maɓɓe wa zararihim e pay koye maɓɓe koye fogalne laaɗo make hum minhum ɓen ko jeeyaɓe mon ɗum wona fus noon hum minhum ɓen ko jeeyaɓe e maɓɓe kan na jeeyaɓe mon nde ɓen ko jeeyaɓe e maɓɓe ella ala e ɗum bimana ko fanda kon muttafaqun alayh wa an aishata radiallahu taala anha anna nabiya o nder nabaji alah sala sallam qala ɓe makani li rajulin gorko tabi'ahu jokkoɗo ɓe fi yawmi badri ka guere badri ɓe maki erigi hut falan asta'ina bi mushrikin min mi wallidirta e kefeero e shirkuɗo kefeero so wi jokka en kaɓgol jiyaɗ ko en yiltumo ko mari armuwo rawahu muslim so wona ɗum ko kanko tigi fuɗɗoroyta en wani ibn umar radiallahu taala anhuma anna nabiya sallah sallam ra'a ɓe yino imratan sonnaje maktulatan waraɗo fi badi magazihi e nder yoga e jihadiji maɓɓe ɓaɓe yinɗo fo ankara ɓe añi ɓattulan nisa'i wargol sonna ɓen subiyana e paykoy koye ɓe addekere hande kadi ta rewɓe ɓen wara e paykoy koye muttafaqun alayh rewɓe ɓen koyen nango ɓe waɗen horɓe pay koyen addune koye kurkano e wan samrata radiallahu taala anu qala rasulullah sallama eggotulu ware shuyukh al mushrikin mawɓe shirkoɓen haynaye ɓen ware fab wastabqa sharhahum accon paykoye maɓɓe koye rawa abu dawuda wa sahahu tirmidi wan ali radiallahu taala anu annahum no kamɓe e tabarazu ɓe feeñodirno ɓe teeɗodirno yawma badri ñande guere on badri rawa al bukhari wa akhraja yaltini hadis o abu dawuda mutawwalan ko juutinaɗo toon no moƴƴa wa an abi ayyuba radiallahu taala anhu qala innama nazalat hadihi l aya ande ko aya ɗo jippi fina ko hakkude amen minen tigui machara al ansar dental ansariyankoɓe yani aya hombo qawluhu taala ko allah daali ɗon wala tulqu bi aydikum ila tahluka woto naɓu juuɗe mon ɗen faade ko halkata mi mana kala ko annduɗon moƴƴana on ka wonki mon ma ka cellal mon ma ka jawle mon woto naɓu junngo mon ngon e ɗum few tan waɗ ɗum qala wi raddan ka ruttugol ala man ankara e kala añuɗo ɗum man hamala ala saffi rum kala rondiɗo saffe rumiyankoɓɓe alegoye ñosiɗoɓe hatta dakala fim ha o naati hakkundeji maɓɓe toon haraymo mari baraji rawahu salasa o sahahu tirmidi wabnu hibbana wal hakim
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وي حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله سننو نخل بني النضير تمروج بني النضير وقت أو سبي لكدي كفير بني بينجي مكو دين فوستا يوني أولوري دينا كان نانغا دي فاب يتا كو حاجي ما وني من سنة كو دي تيكون بيردنا ما ها بيرد رحمة الله نسأل صاحبني بان وأن إبادة بني الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا وتنجام فإن الغلول نجام فقل نار كويته وعار كدوني إبردي على أصحابي إهدو أصحابا ما بين في الدنيا والآخرة نيلار رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبنياوي بالسلب في جتغل للقاتل ونند وردو رواه أبو داود وأصله عند مسلم أصل حديث كمسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبنياوي بالسلب kala ko jatta kollil qatil ko nande warɗo mon sa nangodiri e kefeero kala ko jogi a jattimo a warimo ɓaawo jaɓal nadde dina hara noon a noddimo taw ka dinare konko jattuɗa ɗon ko anji ko kado ma rawahu Abu Dawuda wasluhu adi daƴƴere hadis on inda Muslim. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة ويوتين في قصة قتل أبي جهل ورقو أبي جهل قال وي فبتدراه بسيفهما بفتن دني مكو بيلتن دني مكو kafaje maɓɓe ɗen hatta katala ha ɓe arimo summan sarafa refti ɓe wonciti ila rasulullah ɓe kane laaɗo allah fakbara ɓe humpitimo wonde ɓe wari aba jahal fa qala ne laaɗo ma aki ayyukum qatala kombon mon tigi warimo hal masahatuma sa faykuma taw si on fottin kafaje mon ɗen e makko qala ɓe wila oye ne laaɗo ma kan hal masahatuma taw si on looti say fay kuma kafaje mon ɗen taw son fittiɗe on ite yiyan qalaɓe wila o qal nelaɗo o wi kanko o fillita di son fanazara fima nelaɗo ndaari kafaje ɗen fa qala ɓe make kilahuma gata ɗeɗo ɗiɗi kada warnomo fa gada sallah sallama bilubusihi ɓornatere makko ɓorni kolli Ma'ad ɓe jonni ɗum ɗon Ma'ad bun Amr bun al-Jamuh muttafaqun alayhi. wa an makul yetta makul ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasabal manjanik wonde nelaɗala nasabal manjanika o fempi ko wiyete manjanika ɗum ko ismu alatin ko inde ala hun kumɓe haɗirta ka jihadi toon kumɓe famporta ɓe o nelaɗo Allah on ƴetti kum fempilegoy e nder jihadi ndi ala ahli taifi e dow yimɓe taifi ɓen ɓe fempi kum e maɓɓe. أخرج أبو داود في المراسل ورجال ورب حديث ثقات كهولا وصل وجكني الأقيل بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بيناتنا مكة وعلى رأسه تين كهول مكة المغفر بمعنى كاسكيت wal lego ko hunde hippetende ka hore ho njandi ho bayndi hore ne wo casquette ko enen jomiraɓe moto hippoto den ko ala sabil misal. falamma naza ba ittingal jaa rajul gorko arim fa gala wi ibnu khatal kon ko wiyete ibnu khatal on mutaalliqun bi astaril kaaba ko bi astaril kaaba bi maana tawi falamma nazaahu afwan nelaɗo natuno makka tawi ɓe hippi kunnawal janni falamma nazaa ba ɓe ittingal jaahu ari ɓe rajulun gorko فقال ابن خطل أو wi متعلق تاي imo wengi ngal be astari kaaba ka jimbal suudu kaaba ɗum ɗon faqala nelaɗo maki uktuluhu waremo muttafaqun alayhi hadisi on ko fottanaɗo. وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله نلاɗo Allah قتل ɓe warno yawma badri ñande badri salasata sabran ko ɗum woni wiyeteɓe sabra ɓen tatto huwa an yuhbisa hayyan thumma yuqtal bimana nangaɓe tatto bimana ko nde goɗɗo nangete jogue haneɓe yilta noon o ware hara o accitaka ko ɗum wiyete sabran. akhraja Abu Dawud fi al-marasil wa rijalu siqat. wa an Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam
fada ɓe sottuno rajulayni worɓe ɗiɗo min almuslimin morde julɓe ɓen mbi rajulin saabu gorko goto min almushrikin mana ɓe ƴetti julɓe ɗiɗo ɓe jonni ɓeya fiyo ɓeya hettu kefeero mbi rajulin saabu gorko o afwan ɓe sotti immorde e julɓe ɗiɗo saabu gorko kefeero gooto akhrajahu Tirmidhi ɓe mana heɓe jogani heferaɓe gooto heferaɓe no joganiɓe julɓe ɗiɗo ɓe libéri o kefeero ga fiyoɓe hettuɓe julɓe toɗiɗo ko anndingol en toujours ene maɓɓe sin huwodira koye taw ko intérêt me en koye won ƴoƴuɓe akhrajahu Tirmidhi wa sahahu wa asluhu inda Muslim wan Sakhr ibn Aylata radiallahu taala anhu anna nabiyya on nabijo Allah sallallahu alaihi wasallam qala maki innal qawma yimɓe ɓen ida aslamu siɓe silmi ahrazu haray ɓe dandi aray ɓe hiwi dima'ahum ƴiiƴe maɓɓe ɗe wamo walam e joole maɓɓe ɗe ko anndingol en ƴiiƴan julɗo hibbetake jawdi makko jettetake he awa enen lagine nanen ɗum jaɓen o hadise gollitiren akhraja Abu Dawud wa rijaluhu mawthuquna worɓe hadise on do filliɓen ko hoolaɓe an Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ɓe yewti en fi asara badrin fi nanga badri ɓen elaɗo make law kana al Mut'im bun Adi hayyan hay so tawi woni wiyeteɗo tawi laatino ko o wiyeteɗo Mut'im bun Adi hayyan hino wuuri summa kallamani fi haula'i refti o yewtilan fi ɓeɗo interveni fi mi accituɓe annatna lat fi haula'i natna fi ɓe ñidduɓe ɗo ko ñiddingol ligol hara o kaari no wuruno ari o yewtilan fi ɓe suɓɓe ñidduɓe la taraktum law mi acci daynoɓe e makko mi jonnitaynoɓe rawa Bukhari ko anndingol en hoorejo e maɓɓe no teddine fi suynugol mon o naatira ka dina ligol o nabi Saydin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ngala wi asabuna sabaya min heɓuno nangaɓe yawma awtas ñande jihadi wiyetendi awtasi ndin lahunna azwajun tawi ɓemɓe men nangi pa e sukaɓe men nangi ɓe mari ɓeynguli fataharraju fa anzala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala on jippini oɗo aya wal musanatu reɓe laamuɓe ɓen minan nisa mada ka sonnaɓe illa ma malakata imanukum sonnaɓe ɓe jeeyetiɗo on kañamo al aya ha ka hatti ɗon akhrajahu Muslim koyema Muslim woni ko filli hadise on ɓe mana ko fanda fataharraju ɓe ɓitti alegoy ɓe huuli alegoy yanugol e ɓen rewɓe sonnaɓe ɓe nangi ɓe aamile goy awa yanugol e maɓɓe yettoɓe mbalde ko ɗum fataharraju ɓe ɓitti on so Allah jeppini o aya andingol ɓe rewɓe ɓe jombi laaɓuɓe ɓen e horɓe maɓɓe ɓen ɓe yana e maɓɓe lerde ɓe faala akhrajahu Muslim wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala wi ba'atha rasulullahi nelaɗo Allah imminno sariyatan imminande wa ana fihim tawi min ɗo jeeya e maɓɓe toon qibala najidi hella najidi fa hanamu ɓe heɓoyi kono hoyri ibulan kathiratan ngeloli ɗuɗuɗi fa kanat laati sahamnahum geɓe maɓɓe ɗen goto kala ko heeɓi 12 ba'iran goto kala heɓuno mbabbi 12 wa nafalu ba'iran ɓe ɓeyditana kadi ngeloba muttafaqun alayhi wa anhu radiyallahu ta'ala an qala wi qasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo yawma khaybara ñande guere o khaybara lil farsi wonande kala waɗɗiɗo sahamayni geɓe ɗiɗi walil rajil kala seppo sahaman geɓal muttafaqun alayhi wa lafzul Bukhari siyama ɓugol jihadi min miɗo mari oto an amara haray si sendama kala ko heɓuɗa gotum ko ɗiɗi mi duwa heɓude kuma fere otowal ngal kuma fere an o an amara otowal a karbirta waɗata nebban a sodata piyeesi Allah ɓeyde e ñande wala bi Dawuda ashama nelaɗo yeɗuno li rajulin seppo li rajulin wonande seppo wali farasihi nelaɗo yeɗuno li rajulin gorko feere wali farasi e puccu makko ngon kadi feere salasata asumin geɓe tati samayni geɓe ɗiɗi li farsi ko puccu ngon tunji o saman ngala geɓal lahu ko wonandemo mara puccu kanko geɓal gotal o mari wa an Mani bun Yazidin radiyallahu ta'ala an qala sami'tu min rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul ɓe maka la nafala nafila ala illa ba'da al-khumusi sona ɓawo jowa ɓangal ittama jawdi kono hoyrnu sendama conseil nafila ittete nafila mana ko okkorte waɗane cadeau yoga e ɓurɓe gollude ɓen e jihadi ni rawa Ahmad Abu Dawud sahahu at-Tahawi wa an Habib bun Muslima radiyallahu ta'ala an qala shahidtu mi tawdama rasulullah nelaɗo Allah nafala rubu'a hiɓe okkitira naya ɓangal fil budi aka fuɗɗode wasulusu etata ɓangal fil rajia mi mana ka ruttagol mi yiɗum rawa Abu Dawud sahahu ibn Hibbana wa ibn Hibbana wal Hakim wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala wi kana latiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanfal
hiɓe ɓeyditayno ɓe okkorayno alegoye baado man yubat yoga e ɓen imminaɓe min assaraya immorde e nanga ɓelle anfusim fi hoore maɓɓe khasatan spécial siwa qasmi ammatil yaish ko alda e sendal ngol kono hedditingol muttafaqun alayh mana wonelaɗo laatike hiɓe ɓeydanayno ɓen ɓe immini min assaraya immorde e imminande yahuɓe ɓen ka jiyaade ɓen ɗon no ɓeydantene o kado feere li anfusim fi hoore maɓɓe khasatan spécial non si sendane jama hedditiɓe ɓen wano ƴettama makko radiallahu taala no qaala wi kunna min laatike no siibu meɗen heɓayno fi magasina e jihadiji amen al asalan juuri walla inabu fana kulu meɗen ñamayno ɗum fof wala nar fawu min naɓata min artirtano ɗum min waɗa contrat ndi min tawi wono juurinima ko sani sifa koye piyo min ƴetta tum min ñaama min ƴettata ɗum min adda rawa al-Bukhari wali abi dawuda nako abi dawuda falam yakudu minhum al-khumusa wo ƴettaka immorde maɓɓe juwaɓal o saho ibn hibban won abdoullahi ƴettama abdoullahi o ɗo awa bun awfa radiallahu taala anu qala wi asabna ta'aman min heɓuno ñamete yewma haybara ñande guere haybara fa kana laati arrajulu gorko goto yuji'u himo ara fa yahuda minhu o ƴetta immorde e mum miqdara embere ma fi ko yonatamo summa yansarif lefti o woncito o ya akhraja abu dawuda sa ibnul jarudi wal hakim warra fi ibn sabit radiallahu taala anu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki man kana kala laatiɗo dow yuminu billahi wal yawmil akhir fala yarkab wata waɗɗo dabbatan daabehum min fayil muslimin immorde e fay u julɓe ɓen hatta on andi en ala sifade ɗo kowoni fay ko woni e ganaim e yewtino fi ɗum ka qur'an e yewtino ɗum kadi ka buluhul maram ɗo kadi tigui fay u ko kala ko tata en nangodiri e heferaɓe ɓen tum ɓe dogi ɓe yehi ɓe acciti ɗon en piiral se hendike ndin jawdi ɗon ko ndi wiyete fay sen piiruno ha wuli kur warɗenɓe ma ɓe dogi si heɓuɗen ko ɗum ɗo wiyete alghanima jawdi kono hoyri famike ka wallahu alam akhraja abu dawuda sahahu ibnul jarudi wal hakim wa rafi ibn sabit radiallahu taala an qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana kala latiɗo yuminu billahi wal yawmil akhir fala yarkabu wata waɗɗo dabbatan daabewa hay e wota min fayil muslim immorde fay o julɓe ɓen hatta ida a ajafaha ha so tawi woni o jeyingel raddaha fi o ruttangel e nder mum wala yalbasta goɗɗo ɓoron kadi tawban concol min fayil muslimin immorde fay julɓe hatta ida akhlaqahu ha so tawi woni o jeyingol concol ɗon kadi raddahu o ruttangol fihi e nder muɗum akhraja abu dawuda waddaramiyu wa rijalu worɓe hadise o la basa bihim illa ala maɓɓe bimana ɓe hutaka ɗo yiltito ɗen kanelaɗo maki ɗon wota goɗɗo e mo waɗɗo daabewa e nder fay o julɓe ɓen hatta ida a jafa ha o runkinamba o ɗigginaba nek radda fi o yettama noon o ruttamba o artira e nder jawle kono o iri ko heeɓi kon ta goɗɗo waɗɗum wota goɗɗo ɓorno kadi concol e nder fay o julɓe ɓen ha o ɗigginalngol o lannalngol few o artirangol noon ta goɗɗo waɗɗum haray o jamfike en faami akhraja abu dawud ad-darimi wa rijaluhu la ba'sa bih وعن أبي أبية بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك يجير على المسلمين بعضهم يولوا إدو جلب من يقيم بمعنى يقول والي دروب أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف والتيالسي يتامى أودو من حديث عمرو بن العاص قال وي yujiru alal muslimin yo wallito julɓe ɓen adana ɓurɓe ɓe ɓattade o si yani ka ɓeeɗa ɓurɓe ɓattade yo yew faabo tawi nanu oɗa hino piye ma no felle ma no ataka jooɗo ɗen wa fi sayyen no ka sahih bukhari an ali qala wi dimmatul muslimin ahadiji julɓe ɓen wahidatun ko gootum foppo no fota yas'a biha naɓayɗi kontinayɗi wurnayɗi legoy tabintinayɗi adana hum hay ɓurɗo ɓe fanɗude hay ɓurɗo ɓe ɓattade zada ibn majah min waji akhara wa yujiru alayhim aqsam wallitotoɓe kadi woɗɗitiɗon kan no wawi arde wallito wa fi sahihayn no ka sahihayn min hadisi ummi hani'in yettaɗo e oɗo wi kadi a jarna ha minen kadi min kawtiniman a jarti on mo kawtinɗa ɗum ɗo ko debbo ƴetti garante ɓe a wallitimo e hoore mum wa an umar radiallahu taala anu annahu no kanko sami'a o nani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka la ukhrijanna al yahud wallahi mi yaltini al yahuda an nasara min jazirati l arabi suriri arabu ɓen fof hatta la ada ha harami accata illa musliman sowna julɗo
enen noon dareno alyahuda an nasara heewiri kamen lagine ɗo heewi hay fuuta kamen hande eno feetirɗen fi yahugol ka maɓɓe rawahu muslim wano ƴettama makko radiallahu taala anu gaala wi kanat latike amwala bani nadir jawle bani nadir e mimma afa allahu ala rasuli ko jaaɗo e ko allah hokkinela ɗon surat hashir ɗon andi no haalani en ɗum ha laaɓi mimma lam yujaf alayhi kala konko tata heɓorake e hoore mum almuslimu e julɓe mbi haylin saabu ettiligu sugol pucci piire wala rikabin wona waɗɗagol fa kanat haray latani ke ɗin nabi wonande annabi jallah sa sallam hasatan spécial fa kana laati ke yunfiqu himo ittayno sadaka ɗum himo okkitirayno ala leydo ɓeygude makko nen nafaqata sanatin e dépense hitande wama baga kala ko heddi e jalu o waɗa ɗum fil kara'i wa salahi mimana e armuji e kaafaje ko ɗum ko fanda kara'i li jam'il khayl bimana ko pucci o sooda ɗum pucci e armuji kaafaje iddatun ko hebilore fi sabilillah fi abgol jihadi azza wa jalla muttafaqun alayhi wa an ma'ad radiyallahu ta'ala an qala khazawna min habi jihadi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khaybar ka ger khaybar fa sabna min hebi fiha to ganaman dammi fa qasama fina la sendi hakuna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan feccere go mu wajala bagiyata waɗinde a feccere hedditinde fil maghnam ka jawdi kon hoyri rawa abu dawud rijalu wa bi hadithon la ba'sa bihim illa la e maɓɓe wa nabi rafi radiyallahu ta'ala an qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maati inni min ɗo la akhishu bil ahadi mi jam fota ko ahadi mi firtata ahadi wala ahbisu rusula mi jogitata ko nelaɗo kadi si délégation imminama o ari o yettini ko nela kon ko metti o ko metti o duwaka nangede o duwaka jogede few nelaɗo ma kimi mi watta ɗum rawa abu dawud an-nasai wa sahahu ibn hibban wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki ayyuma qaryatin kala saare ataytumuha nde arɗon fa qamtum fiya ñeeɓuɗon e mayre hendi ɗon nde awalegoye jeeyi ɗon nde fa sahamukum haray geɓal mol ngal fiha hino e nder mayre wa ayyuma qaryatin kala saare